waganga waliovunjika moyo, ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, kuwatangazia mateka huru wao, au waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Yes. Yesu amenipaka mafuta jioni ya leo. Yes. Ili kuwatangazia mateka huru wao. Kuna watu waliotekwa, kuna watu waliofungwa biashara zao, kuna watu wametekwa. Yesu amenitia mafuta jioni ya leo, amenipaka mafuta kuwatangazia wanyenyekevu. Kuna mashujaa yanaumia, watu wamekata tamaa, wamekosa msaada. Acha nikwambie jioni ya leo mpendwa, yupo Yesu wa Nazareti, Mungu asiyeshindwa, aliyekufa na kuzikwa na kufufuka. Nao ninakuletea habari za Yesu. Yesu Mungu asiyeshindwa, yeye ni jemedari, Mungu wa vita, yeye asiyeshindwa. Amenitia mafuta, amenipaka mafuta kukuletea habari njema, amenipaka mafuta kuwatangazia mateka huru wao. Kuna watu wametekwa, wametekwa kifikra, wametekwa na uzinzi, wametekwa na ulafi. Ninakuletea habari za Yesu, ninakutangazia kwamba Yesu yuko hapa. Ndio maana tumemleta leo. Yesu Mungu asiyeshindwa. Mwanaume huyo ni Yesu, yeye asiyeshindwa, yeye aliyekufa na kuzikwa na kufufuka. Nimekuletea habari za Yesu, nimekuletea habari za Yesu. Tega sikio, sio kwamba tunajichekesha, sio kwamba tunajifurahisha, lakini acha nikwambie mpendwa, nimekuletea habari za Yesu. Rudi kwa Yesu leo ukombolewe. Kuna watu wamevunjika moyo, kuna watu wamekata tamaa. Acha nikwambie, nimemleta mwanaume hapa, nimemleta Yesu mahali hapa, nimemleta mwanaume asiyeshindwa, asiyeshindwa. Kubali leo kurudi kwa Yesu, kubali leo kurudi kwa Yesu. Njoo kwa Yesu mpendwa, usimwangalie jirani yako, usimwangalie jirani yako anasema nini. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu ufunguliwe. Haleluya, amen. Njoo kwa Yesu. Ndio, yeye ni mwanaume, yeye anaweza. Ndio maana alitupenda sisi, akajitoa pale msalabani. Ni jinsi gani upendo wa ajabu ambao aliutoa Mungu pale msalabani, akafa kwa ajili yetu, akafa kwa ajili yako wewe. Njoo leo kwa Yesu, njoo leo kwa Yesu. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Njoo mpendwa kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Wana wa Israeli walimfuata Yesu, hivyo Sodoma na Gomora nao walitangazia, walisikia habari njema za Yesu, walihubiriwa kama tunavyokuhubiri wewe, walihubiriwa kama tunavyokuhubiri wewe, lakini walipozia. Gharika ilipokuja waliangamia. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu mpendwa, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu mpendwa. Simtazame jirani yako anasema nini. Chukua uamuzi mwenyewe, chukua uamuzi mwenyewe. Mfuate Yesu, mfuate Yesu. Chukua uamuzi mpendwa, chukua uamuzi mpendwa. Yesu anakupenda, ndio maana Yesu anahubiriwa hapa. Ametutuma leo tukwambie, ametutuma leo tukwambie mateso ulionayo, shida ulizonazo, yeye anaweza kukufungua.